Mutino uyu uria urahanikire ituraini ria Mwambi kaunti-ini ya Machakos urakuruhanirie ngari muthemba wa matatu na rori rira rugamite mukira wa barabara. Aria marari matatu-ini ino maraumaga igongona-ini ria ruracio muhaka-ini wa Kenya na Tanzania. Tulikuwa kwa hiyo gari, tulikuwa tunatoka kule boda ya Tanzania. Tulikuwa tunarudi Nairobi. Tulikuwa tumeenda dowry ceremony. Aria marahonokire kuma mutino uyu wa barabara maratengeririo thibitari ya Machakos level 5 kuria marathie na mbere na kwamukira urigitani. Maugite mutino uyu urahanikire riria ndereba wa matatu iyo arageragia kuhituka ngari ingi no araremwo. Kulikuwa na trailer zilikuwa mbili. Saa tulikuwa dereva alikuwa na overtake. Kwa naenda ku overtake akashindwa kufika. Aliporudi ndio alipatana na ile trailer na akaingia trailer nyuma. Nake ndagitari wa thibitari ya Machakos Mutino augite aria marakinyirio thibitari yo kumana na mutino ucio no marathi na mbere na kwamukira urigitani. And since we received them, we have been trying to manage them. We have stabilized them this far. About 8 of them had severe injuries. Ningi augite aria maraguraririo muno megutumwo thibitari nene ya Kenyatta niguo kwamukira urigitani uria mabatie. One of them is having severe fracture of the base of the skull. We are preparing him for transfer to Kenyatta. We are actually referring him there. Roho mwingi ni uritio kurumirira mawatho ma bara makiria muno riri kwina mbura nene guothe bururi-ini niguo gwithema mitino ya barabara. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Jane Wambui wa Mwangi.